khuthazelani lezi zindaba aninabe abathandayo umthandazo wesabatha mina isabatha mayibe inhle kwabangcwele socela inhlayisiphethe wadlamini ole ngumthandazo wesabatha Nkosi uyibusisa isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo izukulwana senkumbuzo yokuzela inkumbuzo kaNkulunkulu Zizulana no LeNkonzo masiguqe sithandaze amen kwafika izazi ziphuma eMpumalanga zathi uphilo iNkosi yabaJuda zathi uphilo iNkosi yabaJuda
Ukuphakama kwami akube kuhle phambi kwabayingcwele. Ngibingelela abantwana basedlunkulu abakhona lapha endaweni yabo yasedlunkulu. Bafundise emoyeni abavangeli, obaba abashumayeli, abakhokheli benkosi. Inhlayisuthi nento abayipheza nengudlunguhle egameni loNyazi. Amen. Siyabonga abangcwele, sibonga kakhulu. Uma namhlanje nisivakashela lapha ethempelini laseBambanani, siyanemukela abangcwele fayini khululeke. Amen. Inkonzo ke uhlelo lamhlanje bathi inkonzo yasekuseni icela ukuyiphathelwe ngamaKhosazana ivesi elilodwa nje lanele besifakazi besine bedelelana. Amen. Nkosi silakho ayikhetha inkosi yasebuhleni babaNazaretha uNyazi wezulu. Oguqile iNkosazana kwasokhela ewele ethempelini laseNkonzo inkosi. Siyabonga, sicela kubingelela amaNazaretha onke akhona phakathi kwendle eyingcwele. Siyabonga umusa nothando uNkulunkulu asesiphile wona ngalensasa namhlanje. Wasimema kuba sizohlangana phakathi kwale ndawo eyingcwele yakhe asikhethele yona. Besihambile singendlela ehlukahlukene singabantwana abancane. Sibheke ezikoleni abanye besemsebenzini. Sibonga abaphathi bethu abasenzele inkonzo namhlanje ukuba sihlangane sonke siyintsha uNyazi. Sizoguqa lapha sofakaza ukuthi uNyazi lwezulu lwethu sayikhethela lona. Basikhethela abazali bethu uNkulunkulu basanathi basikhulisa phakathi kwalendlela lena. Nathi sesihambela ngathi nesisithathela inqumo zethu ngoba umuntu nomuntu ngamunye wangena emanzini wahamba wayivumelwa sithi loNkulunkulu awuSHEMBE wami. Amen. Sizoguqa kule ndawo sizocela isibusiso kuba noma sekuqala unyaka sikwazi futhi uNkulunkulu kuba asigcine siphinde sicethe asigcine yena ngoba thina sinamandla okuyigcina. Amen. Sizocela isibusiso wakhuluma ngayo inkosi ilanga ngelinye ilanga. Kwafika amadoda ayisuka ezweni eliphesheya athi azobona uSHEMBE. Afika kuusuku lwemgidi ekuphakameni. Afika ayibuka imgidi isini egcabeni. Asehamba eyosiya uSHEMBE. Kanti unento enhle kangaka. Yazi lento thina singakwenza ukuthi ufake imali enkulu ngayo. Ngoba babengasemhlabeni babazi ukuthi sonke into eyenzela imali. Sacela uNkulunkulu esincishe lo mqondo lo. Wathi uSHEMBE cha, ngeke bekwazi abantu akusiba bamabakabe bamkhulu. Yonke lento abayenza lapha bayenzela isibusiso. Bathi cha SHEMBE sina sizokwenzela indawo. Lapha sizobafaka khona bonke bedlala umdlalo wawuzoba indawo njengestadium. Kuzongena abantu bengene ngemali bezobuka labantu lento abayenzayo enhle kangaka.
wathi uShembe ngeke besasithole lesi sibusiso ngoba kuzobe sekunabantu ababathandayo abazoba. Sizacela leso sibusiso inkosi yakhuluma ngaso ukuthi nasi masiguqela masicela samukelse ngethemba. Masekhumbula namakhaya esiphuma kuwo. Asikhumbule nathi iminyaka uzoqala ukuba konke sizokwenza kube impumelelo. Inkosi ibuseni ngizwini. iNkonzozana nxumalo endabeni zasemayeni sandiseni sempela. Siyaxolisa singabantwana abancane ukuntintisa umbhobho ukuthi siyesaba. Kepha hayi ngoba sisaba ngonyazi ezulu njengoba asabi ngonyazi ezulu kepha sinamahloni ngoba njengoba sibuthenelana singabantwana abancane siyintsha soqinisekisa ukuthi ngempela unyazi luNkulunkulu ngempela unyazi kuvele ezulwini. Kepha uthi umfundisi wami ngelinye ilanga kanti iNkonzo ibe yinhle sonto nayo ibe yinhle ekhaya. Incwadi yami yesibhali yasha base first 6 evesini ithi bantwana lalelana abazali benenkosini ithi ngakuba lokho kulungile. Ithi mhlonipho ihlononyongo ngokuba lokho kumthetho oqala onesithembiso ukuba kube kuhle kuhlala kade emhlabeni. Bese sithi nani boba baningabaathukuthelisa abantwana kepha ibonzeni ngezwi likaJehova. Yathi yakhuluma ingungahlombe ngelinye ilanga lamalanga kuyisikhumbuzo sayo namhlanje. Ithena ena yaqola lengoma emva kweminyaka ezinkulungwane afika nayo sathana. Thaya besishaya itafula yangena phasa amanazareti yayibuza umuntu ngamunye isiwe nugezile isiwe nugezile. Thaya besiphendula iparadise yabe sithi batwana bami kuza isikhathi lapho nosonta nosathane phasi leNkonzo. Babuza obaba ukuthi osamakhosi sombona ngani usathane. Isathane nombona ngale kaphesheya kwabesifazane batwana bami. Bafika la esontweni behlobile. Behlobe ngeyinwele ezinto engangemsila amahashi enziphenzi zabo behlobe ngembalabala nemlomo yabeyibomvu. Thina bashembe sobe singazi bakuthathaphi lokho. Siyacela uNkulunkulu kaShembe aze sikhumbule sintsha la eNazaretha ngoba kuthangeleni ilanga yabonakala inkosi ilanga lamalanga ihlele embhedeni odelelekile ongasile nezibring zayo saseqala ukuluza. Sazayibuza indathe zathi Shembe wena ngoba umkhulu emhlabeni indaba ohlala embhedeni onjeni. Thawathi ngizoniphendula nina ngoba ngabantu basemhlabeni ngizohambe ngiqabambanga ngoba ningibona ngithele kulo mbhede ngiqashela usathana. Usathana akayifuni into edelelekile. Manje angifuna ukuphakama ngoba mangeke ngaphakama usathana uzongibona. Nasi batana basha beNABACHU yamaKhosazana uShembe wasifaka amahiya wasihambisa ngeenyawo ngoba azi ukuthi khona into enkulu akayifihlile kithi ngoba wazi ukuthi mangabe esigqokisa amabhluku esihamba ngamahili isipenda intombi ibomvu usathana izosibona bese singabe sisayizuza lenhlahla esibusisa inkosi ibusiseni kuzini. Nkosi baba ngiyakuthanda
ngingayikhetha inkosi eSiphakamiwe. Lo ukhulumayo ufuneka waNtshangase umshumayeli Ndwandwe eBhukani Thempeli. Manje nje singabantwana abancane sibonga ithuba esisiphiwe umshumayeli ukuthi sizobabaza ubukhulu bomNazaretha. Bathi ngenye imini kwakukhona omunye ubaba owayesebenza eGoli. Esesebenze iminyaka u20. Umlungu wayethi akanalo iholo. Wabekezela esehamba wamnika impahla wathi engayivuli afike unikeze umkakhe ekhaya. Wathi umlungu ungahambi ngendlela ezinqamlelayo noma wathi umlungu ungahambi ngendlela enqamlelayo noma ungezwe uhamba ngendlela noma ungezwe okuzayo usahamba ngendlela kodwa ungayithathi indlela enqamlelayo. Wahamba ngehlathi wezwa umuntu okhalayo ukhalisa kwengane kodwa wangamsiza. Bambuza abantu ukuthi undlule kanjani kulela hlathi ngoba ngidlula umuntu. Wathi ngafundiswa mina ukuthi ngingayithathi indlela enqamlelayo ngihamba ngendlela eqondayo angiyithathi indlela enqamlelayo angizenzi nezinto engahlangene nazo. Kunezinto ezikhona la emhlabeni oyibona zihalisa kodwa isiphetho sazo asibi sihle sibi. Washiya ingane encane ekhaya lakhe wafica sindala sikhulile. Bathi mebevula isikhwama bafica imali enkulu abakazi ukuceba ngayo. Manje nami ngithi makhosazane masingayithatha indlela enqamlelayo sifundeni ukubekezela singaphumeleli empilweni. Singayinaki izinto esingahlangene nazo. Asilinde uNkulunkulu azosipha khona. Noma singezi kuyibona ingcebo yala emhlabeni. Kodwa nje mekunoNkulunkulu phambi kwethu kokuphelele. Inkosi Yesu. Sihlobo ezinhle zasezulwini lokho phakathi ethandazana Thempeli kumshumayeli uSifiso Mkhokheli nomhlanazi maNazaretha asezulwini. Sihlangene lapha ngenkosi enkulu unyazi lwezulu. Lapha maNazaretha nami engilikhumbula khona. Lo ngivusa ebusuku sengilele sengifikile. Lapha maNazaretha uma ngilele isidumbu sami ngisibona phansi. Kodwa umoya ontinta emkhathini. maNazaretha ngiyakhumbula ngelinye ilanga. Ithi inkosi yamaNazaretha lapho ngilele ebusuku khona ngithi SHEMBE nyazi lwezulu ngishiyelani. Usufikile umoya omubi maNazaretha. Ulokhu ngimemeze njalo uthi asiphume sihambe sosebenza. maNazaretha ngamemeza kakhulu ngathi SHEMBE nyazi lwezulu ngishiyelani. Ngathi SHEMBE nyazi lwezulu ngishiyelani. Yathi lesi silwane maNazaretha yewe namusuku limemeza lolo gama uyangishisa.
maNazaretha ngaleso sikhathi nganimemeza kakhulu. Ngasibona lesi silwane maNazaretha siwa siphelelwa amandla. Lapho maNazaretha ngathi uma sengimemeza sengibheka phezulu ngithi SHEMBE ngiyazilwezulu ngishilana. Lapho kwaqhamuka khona izwe lithi hlabelela. Ngithi mina ngihlabelele siphi isihlabelelo sisingaka. Wathi ngithi hlabelela ngasithatha maNazaretha esihlabelela. Ngathi SHEMBE ndodana yamayekisi. Ngathi uma ngihlabelela maNazaretha waphuma umoya omubi ngawubona uphuma undiza uhamba uphinda wabuya wangihluka. maNazaretha njengoba ngiguqela pha phakathi kwenu ngumntwana omncane. Ngiyacela ukuthi uthando likaSHEMBE lungene kimi luhlale lwenabe lube nezimpande. Izimpande maNazaretha ingesiphuke. Noma kufika ivunguvungu zilale kuhle kwesundu. Isundu lona kuqhamuka izikhukhula zilale. Izithi uma sezedlulile izikhukhula bese liyavuka liyama. maNazaretha ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe indlebe ezivulekileyo zokulizwa izwi lakhe esingabantwana bakhe abancane. Asiphe ukuhlonipha sihambe endleleni yakhe ngokuqonda. Inkosi inkosise nelisule. Nkosi yami loguqa sambweni maNazaretha nami ngizosuma ukubonga unyazi ngoba lugcinile nakwazi ukuthi lapho seyintsha uNazaretha sizobabaza ukubonyaza maNazaretha nami ngumntwana omncane ngizobonga konke uSHEMBE unyazi lwezulu angenzele khona nomntwana omncane kusukela ngizala kuze kube manje bese igama lonyazi ayazi ngize ngikhohlwe ngihlale ngimemeza njalo. Ngiyabonga unyazi okukhulu ngenzele khona ngoba ade ngifunda umatric ngibhala umatric ekhona amadimoni beyibambe ezinye ingane ngapha nangapha kodwa mina bengimemeza igama lonyazi lwezulu bese kudeda kimi ngabikho okungiphazamisayo. Bengicela uSHEMBE unyazi lwezulu akasikhumbule singabantwana abancane size singadedi kuye noma umhlaba uzangezanyiswa kodwa thina sime njalo sithi siyathanda unyazi lwezulu. Noma zikhona izinto ezinhle ezomhlaba
engase zithehe kodwa thina sime njalo enyazini lwezulu sibone kuyilona oluhle kunalezi zinto zomhlaba ezigcwele emhlabeni ngoba zona ziyaphela kodwa unyazi lwezulu lumile ingona phakathi. Siyabonga ukugcina unyazi lwezulu ngicela sihlale kithi njalo siphe uthando lokukholwa bese futhi lusiphe ukuthi size singasukulu. Ngiyabonga osibuseni ekuzweni. Nazaretha ngisaba ngifuna ukudlala ngoba ngiguqela phambili. Kepha amaNazaretha hayi ngoba nami ngisaba kodwa ngifuna ukudlala. Engifisa ukuphakamisa kakhulu unyazi lwezulu siyathanda amaNazaretha. Ngiyabonga ukuthi inkosi yasePhaleni yasekuseni bamaNazaretha ingcinile baze wafika lesi sikhathi besifunda benambe phakathi. amaNazaretha amahle ngoba ngithi ngiyakwembatha izinjani nxa uhambela kimi afunyana ziphi izintaba amakha athanda mina athanda unyazi lwezulu. Ingoba angazi ukuthi amakha athandwa ubaba unyazi lwezulu ngawatholaphi ngasiphi isikhathi. Kepha engifuna ukukuqhakambisa kakhulu ukuthi ngiyabonga ukuthi inkosi ingisize ngibhale kuze kufike lesi sikhathi
ngiqeda ukubhala amadimoni esikoleni ebehave ehlasela. Kepha ngonyaka lwasezulwini bengijwayele ukuthandaza ngaso sonke isikhathi. Ngilibiza unyaka lwasezulwini ngicela lungisize ngibhale ngiqede esikoleni ukuze nami ngikwazi ukufeza izifiso zami empilweni, ngoba ave kukuhle eNazaretha ukuthi umntwana omncanyana ufunde ukwazi ukunakekela abazali bakho ngesikhathi, ufunde ngesikhathi, yonke into yenzeke ngesikhathi esidingayo. eNazaretha asezulwini ngiyabonga ukuthi inkosi isangcinile yangigcinela abazali bami. Ngiyabonga ukuthi inkosi yasephameni ikwazi ukusiza abafowethu bathole imisebenzi kodwa Nginovalo ngisaba kodwa ngicela uShembe ahlale lomlwami ukuthi engizokhuluma kube ukangami kungabi ungaphe kwami. Lo okhulumayo iNkosazana yaNxumalo esiqadabhazi esithunweni ngaphathi kwamshumela uNxumalo umkhokheli uManxumalo wakaNkosi. eNazaretha singabantwana sibancane siyesaba kodwa ngizokhumbula umshumeli umhlongo wayeshumayela enyokeni uthi wathi eselele sekumele ngabe uyaphuma umphefumulo wakhe kodwa kwaqhamuka isithombe seze eduze kwakhe bafika kwakhonizwe libuzayo ukuthi uyabona lo mgidi kuwumgidi wamaKhosazana. Uthi bathi uyabona wathi ubonani khona wathi ubona ingane yakhe emgidini. Uthi basethe na ngabe siyakuthatha kodwa sicabangela leya ngane yakho uma ungasekho wena ayizodikubala ukukholwa. Nathi siyayicelela singabantwana sibancane ukuthi uShembe uthi noma sihlangana nezilingo kwenzakalani empilweni kodwa singasuki kuShembe sibambelele. Sicela uShembe asiphe uthando lokukholwa singabantwana, asiphe ukuphatha noma kungenzakalani emhlabeni kodwa singakubheki komhlaba.
ngoba uShembe wathi siligolide kuyena. Sicela nathi singamakhosazana uShembe asikhumbule bese sipha inhlonipho. Hlonipha abazali bethu. Singasuka endaweni yethu yokukhola. Inkosi ibusiseni kuzwile. Siyabonga uNkulunkulu aShembe ukuthi usigcinile kwaze afika manje. Manje sakhona belifisa usuku abangatholanga. Sesithole kumele siyibongele. Siphinde sihamba uNkulunkulu aShembe ukuthi uhambe nathi sisuka emathebeni. Bese ni phosa Nazaretha uNkulunkulu wethu uyasithanda kodwa thina simthanda uNazaretha. Uthi uNazaretha kumele ukuthi sifunde ukulinda. Ungajahi into singafiki isikhathi. uNazaretha ngelinye ilanga kunomunye umama. uNazaretha ngoba uthi uNkulunkulu wethu uNazaretha singafiki isikhathi sokuthi wenze into ungaboyenza. Mama uNazaretha uthi mayishumayela wathi ebusuku elele ngelinye ilanga afika uNazaretha uthi mina yamaKhosazana lafike lathi kuyena uyabona lokho akwenzayo ukuthi akulungile
yena uyabuza ukuthi angabe yini akayenzayo. Uthi uManazaretha yathi uThingo, wena yini oyenzayo engingayifuni abantu ukuba bayenze? Uthi wathi yena uManazaretha ayikho into angayenza. Wathi uNkulunkulu kaShembe, yabona lokhu ukuthi uManazaretha ngoba uManazaretha sifunde ukuphana. Uthi uManazaretha uthi yamaKhosazana, kungani ukuthi uma kufika umuntu la ekhaya uvela ungamphakeli noma ungamniki ukudla? Uqolela ukuthi umnikeze ukudla okungafanele ngabuya kudla. Ngaleso sikhathi uManazaretha kufika enye inkosana khona lapha emzini lomama izovakasha uManazaretha. Uma ephakela ukudla asho ukuthi wayifalela umuthi ngenxa yokuthi ngisho ukuthi ayithanda ivasha emzini wakhe. So uManazaretha wathi masidlule emhlabeni lenkosana uManazaretha yangena emazulwini ngoba uManazaretha kwangakafanele ukuthi ihambe. Uthi amaKhosazana uyayikhumbula inkosana ethile yafika la ekhaya wayinika ukudla. Uthi wathi uManazaretha umama umakhelane wathi umuntu uma engena ekhaya ungabomphakela. Singalaleli uManazaretha abantu abangakholwa basifaka umoya omubi. Uthi uManazaretha athi amaKhosazana ilokho ngingakufuni uManazaretha. Wathi makuhamba isikhathi esekhuluma ameselele phansi wadlula emhlabeni. Uthi uManazaretha akangenanga ezulwini ngenxa yalento ayenzayo. Kodwa uManazaretha uNkulunkulu kaShembe wamkhumbula ukuthi njalo uma elala wenza ulala nathi, njalo bayivuka ivuka nathi nango-12 uphinde uyathandaza. Ngabe kodwa thina uManazaretha asithandazi njalo. Sicela uNkulunkulu kaShembe ukuthi azasigcinise abantwana abancane sibe uthando lokukholwa. Asiphe ukuhlonipha futhi ngabantwana inhlonipho isiphelele thina uManazaretha abazali bethu asisabazi ukuthi bayini. Inkosi kusise nizwini.